Sintag nata nakapagtunan, lando kuyag sinbaran. Pilingkat mo sadya ang dayangan, kasal ikawin niya angan-angan ko masuratan. Sadya ikaw haraig ko, alawang ko yung sadya ako. Piyos-pus ko inkasilas ako, o dayang ko pabaran mo kalasahan ko. Oy bang sadya mapangayo ko, ikaw na insuratan ko. Diyahan ko inatay mo, ikaw pasakitan ko. Pagsukulan ko patuhan mo dayan, nakapagkita kita duwan. Di mo buwin pagkasilasan, dayang simpagkita ta. Tunggal ka wadyantong ko, ikawin suratan ko. Ang sadyang mapangayo ko, ikaw na insuratan ko. Diyahan ko inatay mo, ikaw pasakitan ko. Pagsukulan ko patuhan mo dayan, nakapagkita kita duwan. Di mo buwin pagkasilasan, dayang simpagkita ka. Tunggal ka wadyantong ko, ikawin suratan ko. Pagsukulan ko patuhan mo dayan, nakapagkita kita duwan. Di mo buwin pagkasilasan, dayang simpagkita ka. Tunggal ka wadyantong ko, ikawin suratan ko. Uy, na. Siya magkakaroon sa
Basta-basta sila mo. Puto makapulyo. Makapulyo. Mura, panira. Tama mga kunwad. Sa nagpilog-ilog ka? Ito sa mamutuhan dahil. Kaya katang. Puspos sa hamil mamutuhan yan. Kaya tinan mo. Pag-ilog ka niya. Butay, wananin bot. Ayaw pinto. Ito isa ko na. Iluwi katan. يصلون على النبي يا أيها الذين Ana. Ito. وسلموا تسليما والحمد لله Ito. Tuloy pa ko niya. Bot, kunin bot. Yogi pa ganun. Pangyuhula yan. Pangyupiyak. Pangyupiyak. Pangyuhula mo puta. Pangyupiyak ini. Ay, nakapakwan. Anak alang lima rin kisuan. Lima ko usipo. Nanasya, bubang po siya papagiskisa. Patay nga tayo. Rasas! Patay nga yan. Patay nga tayo ngayon. Pagkamanda ka mo sinasawiwan dyan, may natunta mo. سمعت ولا وجدت له ذكرا ولا دبا كما تجد النساء ولا ولا ثاني البصر وكل واحد منهم يقول Sinsaya sa ولا كفينا ونقول
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ito rin po kong lawa. Sinamun di kakiran bandit pak. O malumag to eh. Aray. Ang may paglulong. Bunglawan sini paglulong kuta. Ang lupiak na ini. Dahil bunglawan sini paglulong kuta. Alas niya kalitas. Tapi makamunglawan, ada bang hindi. Kakistiran. Sabwa. Imba ka isa. Bisa ini diligo, wala bang ini kakiran. Kita pinag-uha. Mas mo kakuha. Nakitahan. Facebook. Nakita magsaya yan. Badlan. Atoy! Narayang! Ipag na rayo doon. Wala magpagdakan ng sakal. Dagan sa kan. Dagan mo sa'yo. Sa kamong pairom yun.
Kadto ba hijiling kwan? Pwede na. Saan na si Mono? Ako sa Dasara rin. Naman ko sa Kaya niya, anday naman niya. Dadone. Tutu, tangan na ba ko to? Kaya. Dadone. Jangan ako naman. Magkasubuka ako si Ano ba ako? Namili ka sa kami, hindi pa. Nasa tutong na kung si Mali kayo magpapagmiyong pa raw. Miraw, ito yung sila nag-uus na kami, dito kami nagpapanyamalaw. Nagbuhat na. Ikaw na nakakaon. What's up? Bibitin ka pa niya pa nito kung tingin Ang camera. Ako, wala na lang. Tingnan magsablay. Tingnan magsablay. What's up?
Ayan pa. Ganyan ka. Asa mo na kung tayo nga Okay na, kami na, okay na. Unahin naman ang kenda. Yan, buta. Mabot jangan pesan bunga. Ini rin kaya pagbuwa. Enggak. Patasin ba ako? Kalinipan mo. Sarang ikuan, dagol. Kaingatan mo sa kulay mo. Sino pang haatay mo kung galit kang kain kalatahan mo. Awas, sige na, magtitip.
Sams? Yan, Sams ah. Sige lang yung Sams ah. Agoy! Sige rin eh. Wala na dyan mo, dulaw na dyan. Saling pag-ingat mo, aw nahati ba na mo? Way murang iyagaan, bidang kinapagkain. Kaya rito indaran mo na akong ayaw na rin gawin mo. At sino ba ang aataw mo pagalikan, murain kalatahan mo. Kaya rito indaran mo pagalikan, murain kalatahan mo. At sino ba ang aataw mo pagalikan, murain kalatahan mo. Tuyo-tuyo na. Parang mo na sa mga nabuklayan. Tapos may nabuklayan. Duman law ang tali pagkatuloy.
Tahu kain
والرحمن الرحيم بسم الله توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي على ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة يا الله ya Tuhanku yang berkuasa iman cintaku serta syukur aku awal Islam dan Pak barangku semua kuataiku semua Pak iman iman aku semua waktu semua aku darah bulak sumud Nur Muhammad sumud Nur Muhammad sumud Wujudullah apa yang wujudullah nagpamisla simrak na iman mahagrat Rabbul Alamin ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Jirail Abu Bakar Umar Usman Ali Kiraman Katibin pagsaksi ng Panginoon diin-diin na ingatan ko yan cinta-gosan ko karena sa Tuhan serta sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sumajat waktu halalika dan Muhammad Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa ila jami'il khalqihi min jami'il ma'asi wa dunub min jami'il Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pantai Madinah talang tangos sa kanyang anak malaya sa matangong pagnisaksi ako. Ipanugtog ta na kauling hapat video alam pakito matas pakito sa ko magpasapisin halo. Waruhun waraihanun na jannatun min rahmatika ya arhamar rahimin. Suhudatika ibadatika wa marifatuka ya Allah ya Rasul ilaihi rabbi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما دامت السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما دامت الرحمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما دامت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 Nabi Ibrahim tuwi kay mapanjang kawilong kay iman tuwi kang sahib Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha baitul haram ya Allah ya Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin Al-Fatiha kullana wa lakum ya hadir wa mabaikum wa walidina wa walidikum wa matikum wa man sahina wa ulanikum wa man sahina wa liman awsana wa laulahu ta'ala yati kulla sayin sulah wa man yurbillah wa rasuluhu yakbaku alaina bihi islam wa yatawaffana alaihi wa jabihi ayatan hatim biha Ija hadiratin Nabi Sayyidina wa Nabiina wa Habibina wa Safina wa Juhurina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa suhadu wa dzurriyyati halal baiti sahadatan wal akhirat wa kulluha Sayyidina Rasul Asma'in Sayyidina Al-Fatihah salamat Al-Fatihah billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim barakat suratul Fatihah barakat suratul Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la yaghlubuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ولمة الله قلوبكم قليلا وهو معكم يجزيكم في الدنيا والآخرة قل اللهم ملك الملك وتؤتي الملك من تشاء وتسلم الملك لمن تشاء وتنزل من تشاء وتذل من تشاء وبإنك على كل شيء قدير وتنزل الليل في النهار وتنزل النهار في الليل وتنزل الليل في الليل وتصرف من تشاء بإرسال إليه يأتي أنت المقصود أهل النكاح إن الله متقون إن الله متقين إن الله مسلمين إن الله مسلمات إن الله إسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sana ko ng pangatena para sa tabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim taubat, astagfirullahaladzim taubat, astagfirullahaladzim taubat. Taubat rabbin dalimin la yamliku li nafsin alihatan la ya'lukuna say'an wa hum yu'laquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna wala amwatan wala hayatan wala nusur. Astagfirullahaladzim taubat, astagfirullahaladzim taubat, astagfirullahaladzim taubat min junubil kalbi, astagfirullahaladzim taubat min junubil antafaini, astagfirullahaladzim taubat min junubil ujunaini, astagfirullahaladzim taubat min junubil sifataini, astagfirullahaladzim taubat min junubil lisan, astagfirullahaladzim taubat min junubil batin, astagfirullahaladzim taubat min junubil badani. Wa kulluhuna min sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim taubat, astagfirullahaladzim taubat, astagfirullahaladzim taubat min jawaril iman wa min judatul sultan wa fitna min syaitan ya kalimal ihsan ya ihsanu kal kadin ya balighus samawati wal ardi ya jal jalali wal ikram. Magat ko pengertian mo wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warhama innallaha kana 'alaikum raqiba wa tu aliyatama alqabisa bi'utayhi wa la taqul amwalahum illa amalukum kana muban kabira wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha la yuhibbu juwabina wa jawaqat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal sunnati falaysa min. Mau kawan? Baik. Pagbiyatin niya ka ang pakil. Tayo mo mamang kami ng paksil din. Kung tumumuding hagami, kumusabi ito ng kapatid. O yung kamatasin kita usog ka babay ka bang iban na panghulan o maasa kung hindi ko tumagnakaw ng hadyaw o maasa hindi mag-asawa kaya ka sintuhan na lang sintuhan yukis palang sintuhan mahmulya wasulasa warubaan pina mandali kita mag-asawa ding halwa to tutupas bang kakausan in napakalahi ibang batin iwan mapaalit ka sila bang di na kakausan in napakalahi batin malingkat na inabuti na sawa ha? Ayaw magpataw na sawa bang ganta di kakausan in napakalahi batin makarusa sa matutugtong mo bang magdurat tumawag kayo inukurangan mo iwan si tinama at turog mo ito inasipon sa bagulo in patuhanan tarihubon niya ang kantin si Tuhan Rabbul Alamin amo na inatay ba naman bang kita tagapagmulanan indan di inatay ba naman amo natin ha?
asal menghindari ang tulong simbalan dari kita ang simbalan. Lakin minas syaitanir rajim. Kung mereka itu magtumol. Ako palipalihan. Ako palipalihan ako sa Mana aku punya pamati. ayakin mo. Yung mga bayi, kami hindi may kuwan. Ikaw sa inyo sa yung kuya ka nila. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam lam annahu dinan wal Islam. Ingatun kutuud, ingat tauhid, buktok, tagna, kagwa, kudin, nakakapiran, sumud ko pa Islam. Amping ka Islam, amuna ing kalimatus sahadat wa. Kaysa sahadat tujuh patuhanku, ikadua sahadat tujuh panabi. Sambat sin hadis, parman sin Tuhan, hukum na ako kafir, Islam na ako. Intag na ka Islam ka ako, dito halupa, tiampat, habayratul, halupa awal jaman. Bay tok-tok, bay punisi, tuwid bahayan ako, anod ring hatuhan na ako manusikan barang Kaabah, ring halong pagwa, bang palong jumog, bang pagwa istin. Amuna in apangsot, sin haram mutalak, ning halong sin barang ko, iwadi, madi, manni, malikam, babahiw puti, in bahiw puti, tumangpat na kaubat. In ugat puti, tumangpat na paatay puti, in atay puti, tumangpat na pautot. In utok puti, tumampat na padyantong puti. In jantong puti, tumampat na paungod. In unod, tinimot, pakalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ampay Muhammad guru ko, in alit pagduman ko, in rahasya sa in gimiwak ako Muhammad, in Islam kako, jungjungan tarasurka. In laring piyag Islam kako, naglapala, siyang magkusin lapal Muhammadur Rasulullah. In istinja upat para kala, kaysa istinja pabaran ko ay nunyakin, ikadua istinja paatay ko ilmu yakin, ikatu istinja hakikat ko hakul yakin, ikapat istinja parasya ko kamal yakin. Amuning kapangsin sin haram nafsu, ring halong sin baran ko, antara dua jalan, tampat ko lang bayan, mahamot, makuti iban sahiya. Astagfirullah lakin taubat. Astagfirullah lakin taubat. Astagfirullah lakin taubat. Taubat Suhaili, taubat Sulaiman, mandiri jumli Adam Hawa, jumlah bardua. Wujud Allah, ampunlah Tuhan. Saya kok magpanglingat-lingat, bimiyat pa ini. Bimiyat pa ini, kung panglingat. Nagyo ko yung manok yan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ko. Bis hakun akun la ilaha illallah. Pangatok In kapangsut ku awal kejadian deng hatuwig manikang kumpung kabkab au. Kun payakun ahadukum malikum in liawayan kuding haputa sin Tuhan ku ilaan kumbakaon ila. Asyhadu an la ilaha illallah babu rahmat. La ilaha illallah babu nikmat. Asyhadu an la ilaha illallah anajatul. Asyhadu an la ilaha illallah nur Allah. Asyhadu an la ilaha illallah asdul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah hukum wujud. Asyhadu an la ilaha illallah hakim maula nabi wujud. Asyhadu an la ilaha illallah atiaq wujud. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunggu naman, bukadak. Ubus mo yang macam-macam. Lagi nak sampai. Kami ya, ha? Kaya nak kumain Jumaat, grabe mo ibadah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri hirihi minallahi ta'ala min yaumil akhir. Allah ta'ala. Pagparasya kita aun in Tuhan Rabbul Alamin. Ha? Kaya uno-uno kata kakuyagan kasusahan tabing sanat. Ito berarti pagparasya kita. Allah ta'ala. Wa malaikatihi magparasya kita wa malaikat si Tuhan. Wa kutubihi magparasya kita kitab si Tuhan. Amuna yung Quran. Magparasya kita amuna yung Quran kitab si Tuhan. Wa rasulihi magparasya kita rasul. Daak si Tuhan mandung sin agama Islam.
Yung sa mga ako. Imam magpanglok, ipaglulok. Bang ako email kayo mo usi kung ibadaw la kung nafsin bitang awla sa mag-usap. Ano ba? Insyaallah. Insyaallah. Bang ako email kayo mo ya Muhammad Wanjan ini inwakil ka po sinus ba iwan waris papagbanahon na kay ni Fatima Sarisma pagbanahon na kay ni Fatima Sarisma di hadlaw dunya sampai padlaw akhirat niya halang siya hanggang wa tawbah kung sa po simbulawan tayo na kung pikinika nasabutan tayo tayo maong pikinika nasabutan nasabot halal ka. Kung katuntungan niya na yun, tayo mo kung ini ka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi, ya hadi. Ya hadi ilaihi antar maksud waribatal maksud ahalan nikah karena Allah karena Muhammad. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasafa wa man yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima hada. Alaihi Allahu fasanutihi ajran azima. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun nabiyan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Alhamdulillahilladzi anjala qawlahu lin nabi fankihu mata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a wa in hittum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanakum jalika asna wastaqna rahmata bil jadid duhuli wal istighfar. Bahar salam minhul awdad wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kala ya masara subaba man istata minkumul bata falyatawajjawa innahu agadul lil basal. Ikaw rin na biyan, kung ikaw mabuhok si biyan. Bukan na. Di matanda sa mga tukas kung magmaas. Ito. Insya Allah. Bismillahi alaullahi wa li rasul sallallahu alaihi wasallam usikum ibadallah wa nafsin bitaqwa. Bismillah. Nah, gina. Ini sama mo ikarwa saya mau pilih. Tanong ka lang sa ka. Saya mau ini kahalaka. Assalamualaikum tuwig awal kajari pangsud dayong halawang kong air putih sahayang mutis sahay Allah. Ya Muhammad Wanjan ini in wakil ka po sin usba iwan waris papagbanahon na kayo mo ni Fatima Sarisma di hakandang dunia sampai pakandang akhirat mihalan mo siya karga 2 taon kasi kulo. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fil umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma alif bainahuma kama alifta bainas samai wal ardi wa kama alifta bainal jannati wan nahri wa kama alifta bainal adam wal hawa wa kama alifta bainal yusuf wal zulaika wa kama alifta bainal Muhammad wal kadjatal umma wa kama alifta bainal lahu wal kalam Allahumma asmalahuma wa ursila arhamahuma barik minhuma waladan salihan Allahumma inna nasaluka imanan mustaqiman wa aqlan wa nasran rahmatan wa karban manauran wa taufiqan wa taubatan nasuha wa sabran jamilan wa lisanan jaqin maqinan wa janban magkudan wa malan makbulan wa du'an mustajaban wa jannatul firdaus birahmatika Al-Fatiha billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allahumma innaka
kabul barakat Ka'batullah. Salawatullah tulung kabul barakat Imam Syafi'i. Salawatullah tulung kabul barakat Imam Hanafi. Salawatullah tulung kabul barakat Imam Maliki. Salawatullah tulung kabul barakat Imam Hambali. Salawatullah tulung kabul barakat Amiyah. Salawatullah tulung kabul barakat Abu Bakar Siddiq. Barakat Umar Ridwan Ta. Barakat Ismail Ibn Affan. Sali Allah wa barakat Ali Ibn Talib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Wabarakat Syekh Qadir Jailani, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Wabarakat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Umasawa pa sa ini bang makabinta. Alin si kaya ito? Siguro ko no. Alin si kaya? Kalau kita kayo muna naman ka magluman-luman. La ilaha illallah. Aloy, wanda na wanda. Ay, di na sa wanda. Wanda. Ayan eh. Ay. Anong ta na? Gilingon pa. Gilingan pa sa ini. Gilingon. Magilingan. Ay mamananta ka. Kuno saan? Pabaysan gilingon maray mo na. Ay, kaya na mahawin. Gilingon yung babay-bay ni. Ay, ano pa narami? Takit ko maggiling pa kami. Magilingan. Gilingan niya ba yun? Hindi na Babay. ako magiling. Sinasanin kami. Hindi na ako magiling. Kunagwa ako. Hindi sila. Awrit ko na. Napalitan namin. Ambitan na sawa mo. Suwa niya yun. Sabi daw mo dumakan. Lalo kami.
naman. Janjiku kay mo layan, lasa di mo tawanan, maksud simpangan kaya kamatay. Apa yang kita nampak, bunga mangga dan ada telur dan pisang juga pun garam, kita panggil pun garam dan itulah dia. Jangan kamu. Irunan aja betul ah? Irunan aja. Apapun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang, selamat petang pengantin laki dan juga pengantin perempuan bersama keluarga dan rombongan dan juga membawa adat bersama pada. Jadi sama-sama kita menyaksikan dan mengompang. Sudah terkompak kita saja. Selamat datang pengantin laki sedang bersalam-salam dan juga pengantin perempuan dan juga bersama Tuan Haji Puan Haja khususnya ahli keluarga kepada pengantin ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ketipan pengantin dengan selamat bagaikan pinang di belah dua pengantin. Ya, jadi inilah dia pengantinnya ya, apa yang kau nampak sekarang sedang bersalam ini bagikan pinang di belah dua. Selamat pengantin baru, boleh dikatakan azam baru 2018. Buat tangan ya. Yang para pengantin lalajan lain. Nagdaray ka. Yang may matag. Beon, tira, may kasi matag.
Yan to nagkiharapan. Matanda siya palis. Apa ako mo lumo ako? Di ba? Ba't nakuha kita? Nayan ito. Yan mo. Nagkulang. Siya ko yung taginangan. Ya, ko rin taginangan. Ha? Magati na Sa manager. Muna yung pampain, hindi mo po. Iban daw. Kabit sarang tanawas siya lang kanya. Patungtong ito. May story yung Namating ka naman. Sila na nasaw. Patungtong ka man, patungtong. Sila gawin niya. Wala yan. Takarang na siya sila gusto na. Mena. May pangantin. Amo na ito bro. Alam mo yung amo na siya.
Ako na karukaan, hindi ko kalasahan, di ko kaingatan, pagunuin sa bahan. Ako na rin tawaan, katuhanan ni Allah. Pagsadya mapangayon, namutas din na kita. Sakit siyang dalang, sasama pigilan, bayag mo na gimangnan, kukunang kasuratan, kapahan ko patuan, ikaw ang laksahan. Sakit siyang dalang, sasama pigilan, bayag mo na gimanggan, kukunang kasuratan, kapahan ko patuan, ikaw ang kalasahan. Mahimahinang mo, iskinaning barangko, sana ko nagtuyo, unang tigang ko, sari na mundo, awa ng isukot ko, yung angkos ng dalang, sige ka naman. Matatang layuan, matatang kalupahan. Matatang layuan, matatang kalupahan. Pamulay sila man to eh. Pati pamulay. Ayaw. Kita dua nakapatunaw, sampai kita Sini gawa ako may kay Aku
daling, daling sabay daling, daling, daling sabay daling, daling. Sulayan ko dalingan, kalangan awan-awan, dari kutiyak na ikaw pangalayan. Wow, magkaramanuman, dari mag-iyo tulas, dyan kay mawalimangan, karabaka at tawan, itago sorendelan, mahitayang-tayang paran, buhong-buhong pulawan, paginat na bantutan, ay kawain na maluman, kumaat na ingatan, sa bating kasulan, nawa ikaw inambilwaan, kapiya-mira nang ating indalasan, babang isarang puta na bakituyong ibandawan, bigkantiya bakintiya, sipampay na kaan, sipampay na bakamina, pagkawasan lunes, lema na bakit na bajandan matapa, magkakipinilosa, bisan ba isang pilot, siyang may dara-dara, dara-dara wasang bayon, na wanakalay imanirong, sipampay lakong ilong, o ibanin kong mangilong, pagkawasan lurong ako, bisan mong ipanalong, wanan tuli na makusong, makusong minang kita, gawang mga lawahin na, agitong ng bakita, lukumabit ka din niya, na wasipang may nabakamina, nagkawon, walang kiring-kiring karabiyan, o puting-puting, wow, sinong walikang pintara naman, tukla sa roping, naman tukla Pilipin. The next song, let's go baila. Iyan ay isang ba yan? Yeah! Bago na. Ikaw sulay-sulay ang kong kailangan, karapat kang isabit na pagkalayan, para iyaw ng kawang isabit na patungan, karabang kami kay mong isang pinilibalangan, egit yun ang karabitan ng tiring ng uyong ng kawadayang kawadalilala. Ay siyang mainit niya sa nanangalay, isabit na maiutot dyan-dyan, iusok inilanan niyang lanjang, nyari mag-isa pa si itibaliyangan naman, pagkat na may laang kiring na kawiyang na kawdadyan, isang nag-ibal-ibal, karaway pa isang hindi kayang napainal, ayaw ng kawajan-jan pagtungal-tungal, pangitan kau kayang pasanurong banal, sabay ito sa karaway at nagkakinig at kauyong at kau kayang hinandelilala, ay kita ba ini magugusul, kita ba inandan ba ini magsipol-sipol, ay siyang may nakukiyan atul, minsan pa isabi ni muna sikapul, pagkat na kaway na nakakuyong nakakitong nakakaya, hinandelilala, karabang daw isang buwan mga kay paminat mo dyan lain karamasan ng atay, karabang kami duwa kay mo sumangay, karabang to kakaw isang kanyang pagsuwang paray, egit yung nagparabilan ng daw iring ng kamahuyong ng daw dayang hinandelilala, ay siyang may initiyan atul mga ladyang isang initiiyot-ipon, si Bangkay dua ini sumul-sumul pato pa isabi ni muna sikapul, asit sa nakaway na nakapirong nakawayang nakadadyan, hinandelilala, asit sa karabang daw po ito mag-isil-gisil, karabiya kau liman